8 sampai dengan ayat 141. Kepada pemegang nomor undian 213 dipersilakan. Peserta kaligrafi. Peserta kaligrafi silahkan merupak ngabandi. Mandum semua tingkat merupak ngabandi ju. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala ghaira Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan, yang barusan tampil di atas pentas sayembara adalah pemegang nomor undian 213 atas nama Siti Nurjani.